Wow, I'm back kuri rya somo ryacu rya gatanu sasa rero twari twasoreje kuri re mineri twari twasoreje iyi re mineri ikaba ari kode navuga nayo yoroshye kandi kuyifata biroroshye cyane. Umurya wa mbere, gatatu, kabiri, intoki zanjye nkazifata gutya, muri ko murabibona neza. That's it man. Ni re mineri kuba atayizi, ukavuza uwo hejuru y'uwo wafashe. Ubwo ni uwa kangahe? Ni uwa kane, niho duhera tuvuze. Imyitozo rero bitewe gute? Imyitozo ukuntu ikorwa gucuranga amakode ikorwa gute? Hari umuntu wambwiye ngo intoki ziramurya, maze musubize muri comment irabigenekeje ubundi ngo zarakuriye ugira ngo urabyihorera. Wakoze ikosa rikomeye cyane. Ntago umuntu ubugeze kuri point nk'iyo ngiyo aba akwiye kubireka. Ubwo mu gukomeza pushinga izo kentusi ubuzikeneye. Iyo hakuriye nyine byakuriye, ntago kuri ari gitangaza, nubwo yaba ari inde biramurya ntaho bitarya. Ubwo nagusubije ure kuri video zabanje nagiye bisobanura. Ambo re mineri, so kwize do, kwize la mineri, kwize na re mineri. Ahanga rero mu ndimo nyinshi abantu batazi, nyinshi harimo nk'izo gusohora abageni, murazizi za Lorette. Okay, first of all, imyitozo ikorwa gute? Ukora uhera nko kuri do, kujya ubara ibipimo wategereza zambara 1 2 3 4. Iyo 1 2 3 4 ubwo imibare ari miremire, icyo gufasha nta kindi bituma ufata 1 bikuvuga nabi cyatangira wicika intege. Icyo bigufasha nta kindi, ubara 1 kabiri ugorora, gatatu ugorora, kane wimuka. Muri make iyo mibare igufasha kugira ngo ujye nko kuri gatatu cyangwa kane wamaze ku masteringamo, kuko urumva niko nabibabwiye bisaba gushinga intoki ukazishinga. Kwa ya myitozo intoki zawe ukajya zibasha no kuzamo angle, ugafunga igipfunsi ku buryo intoki zazimenyera ko zigomba gushinga, kuko zifakwa zishinzwe zo muri opera, ama opera chord za kodi zo muri hafi ya zose na zafa ni ugushinga. Udashinze ino nyamiraza ikaryamira iki, ikaryamira imirya bikaba muted, ukahita mutinga. So bisobanuye rero muri myitozo yo kujya fata 1 2 3 kane ngorora nanatsindagira 1 2 3 kane re mineri 1 2 3 kane nkongera. Tugiye kwiga ni kode imwe kugira ngo twuzuze ikintu cyiza cyuzuye, ari yo solo cyangwa se G. Solo hari uzabona bayifata gutya, abanza urutoki kurikizaho urunguru, bagahita bafata uyu even n'uyu. Uri kubibona? Uri kubibona? Harabiho gutya muri ubu buryo. Akaba bayifata mu buryo busanzwe bwo gufata aha, izo ntoki zana ko ari 3, ururero rugafata umurya wa kabiri, wa gatanu, sorry, umurya wa yes wa gatanu, uwa gatandatu hayimi nagahe hagati gafata uwasi wa nyuma, igafatwa muri ubu buryo. Kagare kafashe uwa nyuma. Uri kubibona? Shwanga yose muri ubu buryo ikaba ari solo cyangwa se G. Sasa rero imyitozo no twayigiye mu twihuta cyane. 1 2 3 kane, ubu ni step ya mbere. 1 2 3 kane re mineri 1. Gufate muri do, twaje gucuranga do, ducurange la mineri, ducurange na re, do, la mineri, re ndetse na sol. Tubara 4 inshuro enye. 1 2 3 4. La mineri 1 2 3
4 re mineur 1 2 3 4 sol 1 2 3 4 1 2 3 4 la mineur 1 2 3 4 re 2 3 4 1 2 3 4. Mu by'ukuri aha ngaha wumva ko isi bitanga ikintu cyita code progression. Bitanze code progression, bitanze ikintu gishobora kuvamo umuziki, gishobora kuvamo indirimbo, gishobora kuvamo ikindi kintu. Ubwabyo bwo bicuranze gutyo 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 aje kuducungura kuko tuhimbamo ikintu ubundi guhimba bite biri aho ngaho. Okay, step ya kabiri noneho ni ukugira ngo kugira ngo intoki zimenyere kwimuka bisaba ko utamenyera ko mva muri do buri gihe njya na ari formule no noneho ngibita no mbishanje no musafa nonge mva muri re mineri nje muri ra mineri nje muri do nje no muri sol guterera noro ngabanye ibipimo 1 2 1 2 1 2 1 2 re mineur 1 2 1 2 1 la mineur 1 2 do 1 2 sol 1 2 da 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 sol. Urugero hamwe ndibaza zigeze nko muri ebyiri I think cyangwa ni nyinshi nuko umuntu mba ntabihamwe ngo uzishake cyane. Amarangamutima yanjye ni yabise wa re mineur la mineur nyanjye do la sol singifite uburyo mbiguhisha sobanukiwe ibyo numvaga mbere wamvanye mu mwijima unjyana mu mucyo vibe nuko tugera speed nakurutisha bakwegera nzakwambika impeta y'ubutesi umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo bye 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 uruko zakore zacu zoroshye cyane rwose naseze ndarekuye ibisanzwe aho bigejeje nyina nonda za code tukiri hahantu urumva ko wamenye gucuranga la do la mineur re mineur ndetse na sol. Twahere muri za zimwe za twahere muri do tujya muri la mineur tujya muri re mineur no muri sol no so tubishanje. Harimo izindi ndirimbo ushobora no guhera no muri nk'urugero za izuba rirarenze za Lorette zose zigiye ziri aho ngaho. Inyenyeri do nazo ziramine inka zidona no iramine abimuhira remine bari nyakuramine abiriwe iremine Maria naguramine icyo ya mugasol solo mugahanga solo ramine icyo ya mugasolo nyamurashize nizaza twizanye ariko zirimo ibintu byinshi kuko umuhanzi arafata agashanja afata ingize kwigisha ikintu nizo kurya ku isomo hari isomo ririho natanze ukuntu gukompoza indirimbo yawe so umuze kurya kuri video nizo gushyiraho ku YouTube iriho so urumva kusha kuzishanja kaba ikintu kinini cyane. Izo rero ni kode ziri basic ugomba kumenya nk'umuntu gitangira kuko zirimo ibintu byinshi cyane ugiye ugongana nabyo ahantu henshi za Lorette indi nta muntu utayikunda cyane. Utatuziga iyi light hand Mosamata yamatera gahinda namanyaka Ramine do sol ramine adute agasora ayanye anute ramine
telefone remine namecere sora. Ni za kore twiza umunsi ko harimo ibintu byinshi za rurabona za izuba rirarenze za urabona te wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuze pe. Ni nyinshi urumva ntabwo ukeneye kugira ngo wige ibikode byinshi ngo ushaka kumenya ngo nzabare ngo disi okay bitera step ugezeho ariko umuntu beginner izi code bazimetirize zivuge neza bikurye ugorore utsindagere ejo sure mu practice zongere 15 ku munsi minota 15 bihagije ukoze 30 yenda nk'itanu mu gitondo 5 saa sita 5 mu goroba cyangwa se ugakora 30 mu gitondo 30 mu goroba ukoze isaha amasaha abiyo byari byo sawa kurushaho ariko 15 niyo minimum yo yanyu bishoboka ugakora ibintu byiza bikaryoha kandi ugasanga byinshi bizajya bikugonga kandi ukeneye mu gucuranga no kuririmba nimba bikunda kuko birajyana gucuranga no kuririmba birajyana. Ujye muri comment mukore subscribe mumbwire icyo mushaka kindi mu sharing mu bwino bagenzi banyu ko bimeze ariko comment first.